Lingabe linjani endaweni ezehlukeneyo balandeli bephephandaba likaZulu? Silethulela indaba ngamafitshane ezisegudwini ezimunyethwe kumthunywa wakule iviki. Uhuga idla licatsha lomkakhe ngefoni alibulale. Ngenxa yobukhwele, kule ndoda emadungwe koChibi eMasvingo ethe ngemva kokufumana imilayezo evela kudla licatsha kumakhalekhukhwini womkayo yabopha iqhinga lokulibulala. uLori Tafirei ngemva kokuthola imilayezo yothando kumakhalekhukhwini womkakhe uBrenda Ayini evela kuJosiah Manatsa wanakana ukumqila ukuze ahlangane laye ngokuzenza umkakhe kumakhalekhukhwini. uManatsa laye ngokungazi waphendula ethi mhlawumbe isimomondiya axoxa laso kukanti hatshi. Ekuxoxeni kwabo ngemilayezo bavumelana ukuyahlangana esibholaneni lakanye lokhu kwenzakala. uManatsa ngokungazi waphuthuma waya khona esibholaneni wafika walinda kukanti kabuzanga elangeni. uTafirei kubikwa wahloma ngengqamu waselanda uManatsa wafika wamgwaza wahle wafela khonapho yena wacela ezinyaweni. Ngqi ekhoneni umprofeti Cosmas wamanga. Batshelwe ngamanzi abaprofeti bamanga belinye ibandla lesipostoli elidumileyo kulandela ukubanjwa ukuthi bahamba beprofitha amanga. Bebebhadalisa inkalakatha zemali okubangele ukuthi abanye abadlelwa imali engaba yi-60,000 pula bababuzisise ngalokhu bethatha ividiyo kwenye indawo ese-South Africa. Kuvidiyo ekunkundla zokuxhumana, uCosmas Ncube odabuka eNtabazinduna uchaza ukuthi useqile abantu abaningi ngesiprofiti samanga endaweni ezibalisa iZimbabwe, Botswana kanye leSouth Africa. Ukuze abanjwe uCosmas, abanye abaqila imali bamtshayela ucingo bamqambela amanga ukuthi batshontshelwe imota kungakho badinga usizo lwakhe. uCosmas uthi babuye le-7,000 bathi befika abatshele ukuthi imota etshontshiweyo isithengiselwe umlungu kanti kabuzanga elangeni. Khonokho nje bamtshengisa izikhali bamtshele ukuthi akula mota etshontshiweyo baqale ukuthi kachaze ukuthi vele yena ubaqila njani abantu imali. Funda indaba lezi lezinye ngokugcweleyo ku www.umthunywa.co.za. Libe usuku oluhle.